Nedavno sam u jednoj neugodnoj poslovnoj situaciji ostala šutjeti kada sam zapravo trebala reći o tebi. Napravila sam to jer nisam htjela ispast komplicirana ili teška za suradnju. Odlučila sam ostati profesionalna umjesto autentična. Danas si često pomislim da je to bila greška. Naime, autentičnost je najzloupotrebljenija riječ u marketingu u zadnjih 3 do 5 godina. Nema brenda koji ne kaže za sebe da je autentičan. Nema edukacije i mentorskog programa koji vas ne kljuca u glavu time da treba biti autentičan. Zašto? Zato što se to osjeti. Jel? Mi ljudi to osjetimo, u konačnici naši potrošači to osjete. I nije problem taj pojam autentičnosti, nego je problem toga što ga rijetko tko zaista razumije. Dakle, veliki brendovi plaćaju da glume da imaju autentičnost, a oni mali koji zaista zapravo imaju ne znaju kako je komunicirati. Ako ste opet s nama, dobrodošli i hvala vam, a ako ste nas tek otkrili, vi slušate Klice buntovnice, podcast za poljoprivrednice i poljoprivrednike i sve ostale mikro i male poduzetnike koji žele živjeti i raditi bolje. Tu smo da vas inspiriramo i naučimo kako. Ja sam Andreja Fazlić, strateška poslovna savjetnica, a nasuprot mene je Barbara Zec, dizajnerica vizualnih komunikacija. Ovo si sad jako autentično ispričala. Pa ovo što si opisala zapravo nije slabost, jer autentičnost je jedan od najstarijih filozofskih problema. Filozofi poput Kierkegaarda, Sartrea, Camusa, ja mislim da se čita Camus, na različite načine bavili su se zapravo jednim te istim pitanjem. Znači, kako živjeti u skladu sa sobom u svijetu koji se neprestano mijenja i koji nas maltene neprestano tjera da budemo neko drugi. Dakle, u prijevodu za brend i poslovanje, autentičnost je usklađenost između onoga što jeste i onoga što radite. Da, zvuči jednostavno, ali zapravo nije. I da sad još malo zakompliciramo stvari, treba spomenuti i paradoks autentičnosti, koji jednostavno kaže što se više trudiš biti autentičan, to zapravo manje jesi. I vjerujem da se možemo svi skupa složiti da su marketing i tehnologije ovaj paradoks možda čak i doveli do apsurda. Dakle, pripremajući ovu epizodu naišla sam na istraživanje od RTI Researcha, koji u ovom kontekstu postavlja 3 ključna aspekta brenda autentičnosti, kad pričamo iz perspektive kupca, i doslovan citat iz članka zvuči, glasi: da li traže potrošači autentičnost vrijednosti? Dakle, brendove koji se zaista zalažu za nešto što je stvarno i koji ne mijenjaju svoje stavove na temelju nekakvih najnovijih trendova ili možda eventualno nove fokus skupine. Ili govore o autentičnosti tona, gdje kupac očekuje da se s njim razgovara kao s ljudskim bićem i da osjeti da ljudsko biće s njim razgovara, a ne da ima osjećaj ko da mu šaljete ili obraćate mu se kroz nekakva korporativna priopćenja. Ili se tu misli zapravo o autentičnosti estetike, što u istraživanju opisuju kao želju kupca da mu pokažemo naš nefiltriran sadržaj, ono što je iza kulisa, znači stvarne ljude i procese koji stoje iza nekog proizvoda. Da, dakle, autentičnost za brendove nije jedna stvar, nego se ispunjava kroz te 3 razine koje često nisu demonstrirane istovremeno. Pa evo recimo jedan primjer komunikacijske autentičnosti, to jest nedostatka iste iz naše prakse. Prošle godine smo ušle u jednu suradnju koju smo prijevremeno prekinule. Znači, jako smo htjeli raditi sa jednim lokalnim OPG-om i proizvođačem. Naravno, još uvijek to želimo s bilo kim drugim i tome aspiriramo, a možda i s njima, nikad se ne zna, a oni su jako htjeli početi, znači, sustavno i strateški graditi brend i poslovanje. I na prvi pogled, super, odlična priča. Međutim, ono što nije bilo izrečeno je da zapravo nisu htjeli raditi drugačije. Na kraju je ispalo da nisu bili ni transparentni, jer stvarni problem koji su htjeli riješiti je bilo zapravo gašenje požara pred sezonu. Mi jednostavno tako ne radimo, međutim, kako smo mi jako htjeli raditi s njima, mi nismo odmah reagirale na to, nego pokušavamo gurati dalje, međutim, dogodilo se to da jednostavno krenuli smo raditi kompromise, ni mi, ni oni zapravo tu nismo bili skroz autentični, jer smo se htjeli prilagoditi. I završilo je kako je završilo.
osjetili smo da nismo kompatibilni i tu je suradnji došao kraj. To jednostavno nije ugodno iskustvo, svi mi želimo da su naše suradnje ugodne i tečne, ali na kraju priče mislim da je dobro da se suradnja završila za sve uključene strane. Međutim, u toj priči postoji jedan drugi moment na koji vas želim podsjetiti, a to su naše projektne usluge koje možete pogledati na našem webu i ako vam se čini da bi vas mogle podržati u vašem razvoju i poslovanju, ispunite formu, javite nam se, možemo neobavezno popričati o tome. A vratimo se mi sad temi i činjenici da je autentičnost danas malte ne industrija sama za sebe, kao seks svojevremeno, jel? Znači, različita istraživanja pokazuju da negdje između 86 i 90% potrošača kaže da im je autentičnost važna prilikom odabira brendova i proizvoda. Međutim, isti ti potrošači, to jest malte ne više od polovica njih, smatraju da većina brendova ne isporučuje tu autentičnost. Ne osjete ju. Ja bi se usudila reći da zapravo mnogi brendovi znaju kako bi autentičnost trebala izgledati, ali samo neki znaju i kako se i živi, jel? Pa da, mislim, sama riječ je toliko postala prežvakana da kad ju čuješ valjda se isključiš, ne? A recimo iz dizajnerske perspektive to se može vidjeti kroz kopiranje onog što postoji. Ne bi možda rekla mi sad namjerno kopiramo, mada ima i takvih, nego inspiriranje na raznim stranicama koje pokazuju najbolje od dizajna. Ljudi, to nije autentično. Autentično je ono kad se inspirirate iz samog života, iz onoga gdje vaš brand je, kome se obraća, a ne da samo kopirate nešto što je neko napravio, ne znam, u New Yorku, Londonu i onda to pokušavate prebaciti u Zagreb. A to je najčešći rezultat današnjih dizajna. Ili recimo s klijentove strane nedostatak autentičnosti je, opet mogu se zapravo vratiti na problem s komunikacijom koji smo i mi imali, da nema dovoljno povjerenja u dizajnera i onda na početku suradnje bira što će mu od informacija dati. I onda naravno kako dizajn se razvija i kako se sve producira i on nije zadovoljan. Naravno da nije zadovoljan jer dizajner ne čita misli. On radi na osnovu onih informacija koje je dobio i to je to. Odlično. Nadam se da ste zapamtili ovo sve, bio je dobar govor. Postoji još par pojmova u kontekstu autentičnosti koje bi bilo dobro razumjeti. Prvi je takozvana preformativna autentičnost, dakle to je ovo sve o čemu smo pričali, radi se zapravo o komunikacijskoj taktici. I to je ono kad odlučite da morate biti autentični pa počnete objavljivati sve te nekakve fotografije iza kulisa, pisati u prvom licu i dijeliti iskrene momente, što je ok, ali treba biti, kako da kažem, dosljedno. Ne možete ići moramo objaviti na YouTubeu 7 puta tjedno, na LinkedInu 4 puta. Ne možete ganjati, dakle poanta je da ne možete ganjati algoritam ako želite zaista biti autentični, jel? Da skratim. Možeš pa ćeš izgoriti. Možeš probati pa ćeš izgoriti. Na temu brand identiteta možete poslušati epizode 31 do 34 ili preuzeti naš vodič za otkrivanje arhetipa našeg brenda, link je u opisu videa. A postoji i pojam koji se zove authenticity fatigue, to jest umor od autentičnosti. Ili jednostavno rečeno, što više primijetimo, zapravo osjetimo to, da se brendovi trude biti autentični, to smo oprezniji prema svakom sljedećem koji radi. Jer ako si autentičan, zapravo se ne moraš truditi, to dolazi prirodno. I ova priča o našem stvarnom identitetu, jel? To jest identitetu našeg brenda. I za kraj postoji ta strukturalna autentičnost, dakle sve se to nekako isprepleće, a ova se odnosi na organizacijsku realnost, odnosno na to kako radite to što radite. Dakle, generalno brendovi koji ju imaju ne pričaju o tome, nego oni jednostavno donose odluke i djeluju u skladu sa svojim vrijednostima. To je ono što nazivamo autentičnost. U konačnici priče i to se ne mora objašnjavati, kao što je Barbara rekla, to se osjeti. Super mi kako ti kažeš i za kraja tek smo na pola epizode. Da, ima sad, ajmo mi probati to ilustrirati konkretno i možda najbolje sa velikim globalnim primjerima, oni su dobri za takve situacije. Dakle, imamo DAV, Real Beauty, kampanju iz 2004. koja je prikazivala žene koje nisu manekenke, tijela koja nisu retuširana i koja su slala poruku
lijepa si onakva kakva jesi. 2004. je to bilo revolucionarno i bio je maltene udžbenički primjer autentičnog brendiranja. Da, ali jedan bitan detaljčić za znati je da je DAV u tom trenutku bio u vlasništvu Unilevera. Unilever vam ima ogromno brdo zapravo različitih brendova pod sobom, pa isto tako i Axe. Paralelno, dok je išla DAV-ova stvarna ljepota kampanja, išla je i kampanja Axe, gdje su, to je znači muška populacija, gdje su zapravo žene prikazane kao trofeji. Pa sad, je li to autentično? Je li tu pitanje poruke zapravo ili profita? Da, to je prokletstvo velikih, jeli? I zapravo je klasična ilustracija, to je karikatura strukturnog problema, jer ti kad imaš 1000 zaposlenika, investitora, dioničara, brendova, jednostavno je autentičnost u nekakvom izvornom smislu zapravo se opće gubi. To je umjetna tvorevina i pitanje je da li je autentičnost uopće moguće ostvariti u tom kontekstu. Jel? Previše filtera, namjera, poruka treba se uzeti u obzir. A struktura naravno, znači u strukturu se naravno veže i purpose washing ili jednostavno to je to pretjerivanje kod velikih brendova, čime se opisuje da se brend veže za nekakve određene vrijednosti koje želi postići u svom pozicioniranju, a zapravo ga nema uvjeta ostvariti. Jel? Znači, ne mogu to provesti. Zvuči kao ideja odlično, ali previše je komponenti pokretnih dijelova da bi se to uopće moglo izvesti i to je ono što potrošači osjete i prepoznaju. A znaš šta je dobra stvar? Što su oni svi jako veliki i boli nas briga za njih, jer mi tu dolazimo zapravo do nas i do naših slušatelja, to jest do vas, jer mi kao mali mikropoduzetnici, a pogotovo znači u hrani i kozmetici, jer imate konkretne proizvode, upravo imate tu strukturnu prednost. Imate taj jednostavan proces koji možete pokazati. Imate jednu osobu, vas, iza proizvoda koja ima ime i lice. Veliki brendovi sa složenim lancima opskrbe tu istu priču nema šanse, znači ne mogu je ispričati iskreno čak i kad bi htjeli. Koliko god oni bacali tu autentičnost lijevo i desno. Da, međutim isto ajmo biti realni, znači džaba nam prednost koju ne znamo iskoristiti. Dakle, ja sam Isto tako, pripremajući ovu epizodu, naišla sam na istraživanje objavljeno u Journal of Consumer Marketing, koji se bavi ulogom autentičnosti u izboru lokalnih i globalnih prehrambenih brendova. I pokazuje jednu zanimljivu stvar, a to je da lokalni prehrambeni brendovi koje potrošač prirodno doživljava kao autentičnije, upravo radi ovog što je Barbara nabrojala malo prije, znači nisu nužno privukli više kupaca kada su tu autentičnost počeli aktivno komunicirati. Mislim da smo već 5 puta u ovoj epizodi ponovili što se više trudite, to je zapravo gora salata, jel? A globalni brand koji je autentičnost dodao u svoju komunikaciju je uspio privući više od tog lokalnog. Dakle, ovdje bi možda čak zaključila da nije dovoljno ponavljati da ste vi pravi, autentični, lokalni. Vaša poruka treba ipak malo biti šira od toga, jel? Šira od samog porijekla. Pa kao prvo mislim da bi svi trebali izbaciti iz svojih reklamnih poruka riječ autentičnost za početak. Ali zapravo da, tu se vidi najčešća zamka. Znači ona u koju ponekad svi upadnemo u maniri monkey see, monkey do, jel? Majmun vidio, majmun ponavlja. Znači mali poduzetnici se često ugledaju i odluče kopirati jeli na velike brendove koji su 10, 100, 1000 puta veći od njih, s 10.000 puta veći problemima, počnu imitirati njihovu estetiku, njihov ton, njihovu produkciju, njihov dizajn. I u tom procesu zapravo ti mali izgube jedino svoju autentičnost. Znači poliraju se toliko da više postanu neprepoznatljivi, pa onda imamo savršene fotografije, savršene opise, savršenu priču. Pogotovo sad sa ovim grozomornim AI produkcijama u koje onda nitko zapravo ne vjeruje iskreno. Jednostavno ne zvuči i ne izgleda kao da iza toga zaista stoji čovjek.
Da, pa ajmo se malo još dotaknuti tog AI, kad si ga već pomenula, apsolutno se slažem s tobom, sve je preplavljeno sa AI identičnim, savršenim sadržajem koji ima istu dinamiku i iste formule zapravo tekstova i ljudi, odnosno kupci, na to reagiraju. Dakle, prema istraživanju agencije Billion Dollar Boy, dakle, danas samo 26% potrošača preferira, izražava se kao da preferira AI generiran sadržaj u odnosu na sadržaj koji je napravio stvarni čovjek. To isto istraživanje se provelo i 2023. i tamo je 60% korisnika reklo da preferira takav sadržaj. Znači, vidimo kako je to u 3 godine nagli pad, možemo zaključiti da kolektivno ljudi odbijaju tu masovnu produkciju, taj repetitivni sadržaj, ono što bi ja rekla da spada u kategoriju čiste zloupotrebe od strane profesionalaca koji to koriste, jel? Pa mislim i vas koji se tek učite, jel? Da, ja definitivno, znači ja ne koristim AI u svom radu, iako znači software dizajnerski danas to ima inkorporirano, ja to prolazim sa svojim učenicima, dam im 15 minuta da se igraju i to je to. Jer to je alat koji jednostavno traži razumijevanje, znači što radiš, zašto radiš i razumijevanje osnovnih principa i pojmova. Pogotovo znači u nekakvom vizualnom izražavanju. A većina ga koristi evo tako, vidi sad ja odjedno mogu nacrtat nešto, a zapravo nemam pojma šta crtam, ni kako bi to trebalo izgledati, ni šta uopće želim reći. A i ja ga koristim ako nešto tražim, zato što je to jako brzo. I to je to. Tu znači stajem. Te stvari se ljudi, koliko god vi mislili da se ne vidi, a koristite ga za nekakvo crtanje, vjerujte, vidi se i još gore osjeti se. Da, slažem se s tobom u potpunosti. Mislim, ono što je česti paradoks sad kod AI-a prije nego što nastavim dalje je to da svi misle da će ga ubrzat. I na kraju priče možete ubrzat, ali u segmentima koje znaš. Znači ti što dublje znaš neku temu, ti vidiš koliko on više ima rupa i u skladu s tim trošiš više vremena da bi od njega dobio nešto što je zadovoljavajuće po tvojim standardima, jel? Dakle, ja ga koristim, meni je neopisivo ubrzo procese, pogotovo u kontekstu istraživanja, pogotovo u kontekstu slaganja struktura. U početku sam ga koristila i za pisanje, ali kad sam vidjela da ide taj vlak, to sam definitivno minimizirala. Dakle, ovaj scenarije i istraživanje isto tako napravljeno uz pomoć AI-a, ali definitivno se slažem da je hype prevelik, definitivno mislim da čovjek mora uložiti puno više napora i mišića da bi mogao dobiti benefite tog alata, a ne da se, kako ja kažem, sklizne u čistu zloupotrebu i na kraju dobije kupus koji ne da nije autentičan, nego ti može napraviti više štete dugoročno nego što ti je uštedio vremena. Ja u svom primarnom poslovanju, kad se bavim digitalnim transformacijama, baš kad mi kažu nama će AI posložiti CRM i sve procese. Mislim, uglavnom, poanta je ova. Vi ste osoba koja stvarno zna što radi, imate priču i možete iskomunicirati iz prvog lica, iz svog lica, znači s vlastitim glasom i vlastitim stavom. I ono što se isto gura, jer smo rekli da je autentičnost malte ne postala industrija za sebe, je to da budete nesavršeni, jel? To je ta neka nova autentičnost, da stvari moraju biti stvarne i da se to jednostavno osjeti. Oslobodite se u pisanju ili u snimanju videa, u tome da se javno izložite ili izrazite, jer to je ono što podržava vašu autentičnost, ne tekst, ne sam vizual koji je pripremio AI. Kako smo sad odjezdili od autentičnosti u AI, pa se opet vraćamo na autentičnost. Pa evo jedna praktična vježba za kraj. Uzmite papir i olovku, znači ne mobitel, nikakvo tipkanje, papir i olovku i razmislite i zapišite odgovor na pitanje. Gdje u svojoj komunikaciji zvučim kao netko drugi? Ideja ove vježbe je detektirati gdje ste prilagodili ton, gdje ste omekšali stav, gdje ste zagladili oštrinu mišljenja, zato što ste se bojali kako ćete izgledati. Ili možda ste ga iskopirali sa dnevnika koji ste slušali, jel? Jer upravo to, znači na tom spoju straha od izražavanja vlastite misli i prilagodbe, najčešće zapravo nestaje ono što vas čini autentičnim i prepoznatljivim. I zato je zapravo najlakše početi od ove točke mijenjati stvari.
Da, možemo zaključiti sad kad smo odljezdile svugdje da je autentičnost dosljednost između onog što jest, to jest onoga što radite i onoga što komunicirate. Dakle, svi smo svjesni kakav nam je medijski prostor i kakvi su nam feedovi, sve je puno tog performativnog i uglađenog i strateškog planiranja da se bude autentični. Ensueño Labs članak je to sažeo na ovaj način. Dakle, neće pobijediti brendovi koji su sladali umjetnost izgledanja stvarnim, nego oni koji jednostavno snažno i hrabro jesu ono za što se i predstavljaju. Dakle, kako bi ljudi u narodu voljeli reći, ono radi kako kažeš. Vjerujem da ćemo se složiti da u današnjem kontekstu je to pomalo i radikalan čin, ali sjetite se da vi imate ono što veliki ne mogu kupiti, imate stvarnu priču, imate strukturalnu prednost, proces i direktan kontakt sa kupcem. Usudite se. I prije nego se odjavimo, u opisu epizode se nalazi i link na kojem možete iskazati interes za naš webinar ili radionicu od kaosa do jasnoće i prijaviti se na listu čekanja. Novi termin planiramo za lipanj, pa vi planirajte nas, ispunite formu, a mi se javimo na vrijeme čim finaliziramo detalje. Pozdrav! Pozdrav!